maka dewan di gaya karobat tau mate dia na wading nang katau makarobangi tau mate na madosay magay iya tiyak karobangi sapi ni tabangnya maka dewan di gaya karobat tau mate dia na wading kan katau may makarobangi tau madora kaya tu sa pinginnya tu si babembe ya karobang to maka dia ko tau mate nelo ki makaroba untuk pahala lo ko tau mate wading dengan dua cara ia ko biasa ang kawasiat na ya sangi wasiat pasam waktu na tuo maka dia ko pule mate-mate ko baje sa ngaji na nam waktu akaroban na tako ang kamu masagi na akaroban na ia ko ya karobang itu teh selamanya sampai pendapat Imam Syafi'i karena ada wasiat maka dia ko ni wasiat na ukur monro ang katau pandrita maka dia ko denen kana pasangangi dinaratu ang katau maka dade ia ko denen kana pasangangi akarobangi tapi aja na asan na mupatama asan na tau tuwe mupatama asan tapi iya ro tau tuwe na niya kang iya ro apalan na karobana lo ko tomatele karoba pasidak ka asan na tabahan kaya ka na beto lah iya ko asan na tau matele langsung ipatama dinawat diala daging na mesti bagaimana tapi narek ko asan na tau tuwe ipatama ini kami pahalana lo ko tau matele wa dinala sepertiga nasunnakan ni nabita iya ko tama ni ulas sulhijjah na tumelo makaroba aja tatoba aja to takelu jadi akal lu memang nih sebelum tamu ulas sulhijjah ko sulkada yang nadapi di 28 sulkada atau Jumat terakhir bulan sulkada akal lu memang nih ini tuh mana lupa pan rasa cepi gitu so malampai na deh keluar kata makan lihat tapi dia wajib sunnah nih angkatnya makadahatannya aja ya rona masuk iya deh nawat dingi kalu iya lo olok-olok melo ya karobang dia nawat ditokbak dito nawat di kalu tapi aku ya makadaka angka gata tokbak kan ku sapi jaga tuh itu jadi angka gata kalu iya tuh domba cocok nih kan kamu bulu mana tuh nalatay waju-waju jadi kaya rin ito na magay na natin nabita tumakalo natin tumatokba makadaya tu langrole mo kanukong mo si bawa ulo mo melo ini tau makaroba ng chigisasi ang katuonra makanyala da yung rin nila doon narit na napaling na ni piso na imangi kahit pagere kang kacara na to iya ko tamay na pasa na ulo-ulo paigere dini palaba mas paigere masija pas tama di rin mamay bagin na to dia nak bau daging itu namo dombe dia nak tamamu nyawa na kalau itadere dia terapesan di masuk na tadere dia tu nak bau tapi kapan masuk napasak na napatagere mak bau tu masarut tu daging dia ko agak-agak igere gatalayase itu malunra tu nandre tahu dia ko nasorono itu dia na malunra apa iya tu kalau ko isorono ipacapuran na berarti mupang itu namate bangsa namanu coba ngerete si kumagere ki dia nalayawa pang pacapuran na mupang itu namate dia tagat talayasi pacapuran na lengan itu namate dia na lengan na panabampale na makwa ito may mate malinra na ginit yan na ito nakadataw pandrite nagiri agay itu kaya mana merok agiran na kumita sa upay nakadajang diri kaduay aja na puloy na pasa pakawang ililamo aja na makando ya kumanuot kumanulay makando dagi na pakawang ililamo dito na makando ya ko dito na puloy na pasa din na masih jamawari to iya kumupatan nang iya yung pangulok pila marupa kumagere ko itu kemana itu jadi kumana itu tapan rita maka dia kung sorono ipanulan na ngat tamen ri pacapuran na mugere kadua asan na papatan niya malah pak buka malah patutup istilah-istilah mana niya tapi anta hikmana ega masalah na sama turusi tapan rita ridesese na masalah karubae si bawa kega masalah diperdebatkan ulama atau dia sama tulu paham. Nah, itu penting kita paham. Nomor sidi, iya karubae dalil yang kita pakai inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi situnganna surah ini adalah surah yang paling pendek. Apa talumi ayat. Tapi inilah yang menjadi perintah kurban. Nah,
iya ro karoba sapaka itaw pandrita maka da sunnah. Itaw pandrita pai Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah. Agak sana Ahmad bin Hambali. Tapi angka cik di taw pandrita maka iya ro karoba dia na sunnah wajib. Angka taw pandrita manggai wajib. Tapi ya kau itai dalilele semua ulama sepakat bahwa kurban itu sebenarnya tanya wajib, sunnah nih. Tapi dia mendekati wajib. Nah sebab makanya kita ya kau angkat tahu mampu makaroba nade nak karoba udah bawa nih tu tahu aja nak ada peri bola na Allah Taala. Betul kan makanya angkat tahu mampu makaroba nade nak karoba ateni lo masih kayak makiro bahasa kasarana. Cuma bahasa halusnya makanya kau angkat tahu mampu makaroba nade nak karoba tidak usah dia mendekati rumah Allah. Undur cecana nabi tahu dia nak karoba nade kau mampu. Iya pokoknya metode mampu aja nah. Untuk binatang yang dijadikan binatang kurban, wadi bembe dan domba, kemudian sapi, unta. Nah sebab makiro wita, bembe si lempu isi bawa, domba. Ya to si sapinge unta. Yang kata makadawa tiga tedong, angkat apa nih tapalabay. Apa nasanya tedongnya pada berapa sapinge? Sehingga kepalabay tedongnya. Kemudian makanya garo karobae pitu miga tawat ditama kada pitu miga tawat ditama ko karoba atau wat ditama 10 tahun apa angka makanya tu karobae untuk si dia sapi pitu mi tahu angka to makada dewe wat di 20 tahu wat dilalo pitu 10 si dia sapi itu carana makuye demi nawat ding lak di pitu asam kitanya pitu tahu pitu asam. Misalnya ya, makaroba, ipatama ya sako koro sapinge salah satu nama dari 7. Iya ya makaroba kona nagere te sapinge unyakangi. Maka dia karoba ele untuk aleku, istri dan anak-anakku. Ya ko arwa anakku cidi baineku tambah ya berarti 10. Tapi cidinya setama. Tapi ini akangi untuk bainewe si bawa anak-anak yang tidak masuk tanggungan kita. Maka dapat diga. Nabita ko makarobai, iya ko magere bembe, iya rona pau. Maka dah kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siapa kita utama ko makiro? Nasiraba ini na nabita. Tambah nak nasiaga memang di. Itu, iya na ampai maka dah tahu pandrita iya tu karobay si tongan na sa pingi tu dena pitu tahu ko to cuma pitu mi asam. Iya rata si dia asa wadi 5 tahu, wadi pitu tahu, wadi 10 tahu. Tapi dengan dia cocok pertama sana dan yang masuk di situ tanggungan kita. Istri dan anak-anak dia nawadi kada matua kuto anu kuto dia cocok. Paham ya? Jadi makiro, angka tahu pandrita maka de iya ko sapi dia nawadi, ini ko bembe. Paham ya? Iya ko sapi dia nawadi, bembe ini di makoro. Apa iya nabi tamakaro batanya sapi, agak pelek bembe domba. Jadi kalau Nabi takut nagere maka ini binatang saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Apa cini bende nama sesiba keluargana. Ya ko sapi ka pitu ki, dia nama dimaco keluarga, tak ciri-ciri nih, dua di pendapat. Magai nasaba iro Nabi ta dia kena karoba sapi. Dah. Iya ada lagi Nabi ta bende ni. Tapi wadi ka makaroba ta sapi. Wadi nasaba sahabat menggunakan sapi. Nah pemakan Nabi ta, iya tu kecil di sapi pitu bende angkat. Ya ko makutane ta kada kaya masarolak di pa ustaz. Angka makada ya ko macuri sunnah na nabita bembe. Ko macuri sunnah na. Yan namana rekomero ko macuri asana saping gaji. Tabang ya? Pada kong kataw mahakeka. Nah hakeka iwi anaknya pada hari ke-7. Berarti nacuri sunnah hari akikah. Tapi wadi ke hakika anak ko pendapi pitu ngaso. Maka dia tahu pandita wadi. Demi tetap sakit karena demi nak curi sunnah penetapan hari apa hari di pada mio nak makarobah ya makarobah diga makarobah tapi pakai sapi wadi makarobah kaya lebih abdal dipakai sapi ngada bembe karena makada si tongan na ko abdal na itai makada kaya na pakai nabita iyan makada iya sapi bembe na pakai nabita ko makarobah kada iya ruya me wacuri jadi sa tapi ko makada sapi ni apa iya ko bembe makuratau manray istilahnya mereka tahu si salah bembe sa pingin ni dia nama ni gaga jadi aja na takada iya makan jadi mani bawang kaya melo tapake yang penting kan dua-duanya tetap sah dibolehkan dalam agama. Kemudian
Iya ro karobae tak bagi telu tuh. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Tak bagi telu dua. Jadi bagi telu kako karoba tuh tawa telu. Sepertiga untuk tau makarobae, angkan itu dua karoba dia nawat dinandre, dia nawat dialah. Ya bagaimana pak? Kaya nomor sidi karoba tinja, nazar. Yang kakak mata umat tinja, kade ko salamak moi istilahnya salamak muka o malasay, napasawi ko ngalatala lasakwe, umadising makaroba ka. Tinja na niya to, tinja. Apa mapasisele ni. Yo po misal na tong tumagadong makada iya ko hidup mo ya sebe matu nang kamasagi na may ka makaroba tanya tinja iya tu niya si sala tapi dakan matu ya pa meka tu tadi sa pasisilangan kay tinja kay niya ya ko makali ko hidup mo matu asebe makaroba ka niya tu tanya tinja aga beda na tinja si banya iya ko tapasisele idalle si bawa ibadah berarti tinja. Ya ko makadaki ya ko dupamui 10 tong makaroba ka berarti tinja itu. Ya ko makada komenremia se matu makaroba ka berarti niya miet. Aga bedana. 10 tong makada ya ko dupamui 10 tong makaroba ka. Ya ko serami tong ngaserapi kulu de nakaroba seke. Apa kurang isi dipikulu. Tapahan ni. Icede tu ba bedana wa tinja si bawa niya cede bawa me. Itu jadi tapahan pada ko katomi mabaluo to mudah-mudahan nataralo to memang karoba niya to yo ko makade ko nalite 300 juta to ko makaroba ka berarti tinja itu tapahan ya jadi tabedakan ni Pak Mega tu nasa ipure matinja makade ko ta ya ko taralami Pak Me balu to na nakada mudah-mudahan taralo to na to makaroba niya to makada mudah-mudahan tarala nang kadiwat dingi pake makaroba nya to yo ko makade ko nalite 300 juta to ko makaroba ka tinja na to pak yo ko 200 nya 10 juta na liang kita di nakaroba pak kurang 10 juta kay makiro jadi ina to ampay na bitta na palaba tawi matinja tapi natet tawi mega tinja aja na mega landa nasarmo cede-cede matinja magay on iyo tiyo sangeti nasar on ron na taw seke makasibiyam dia na salah tapi makina bita onron na tau seke makasibiyam tete negara ya ko salama muka mapuasa talungaso ya ko dena salah dena no dena puasa ya ko na limite anu ko masuba nga sana dena li dena suba jadi betul na iya panamelo na rekilengi pada ko na kudang pada di kong kanata lagi mo lianga na sandala ase ko malimo di 10 buloka ya ko de ulo betul kan pada ko ipasay po ang Allah Ta'ala ya kung wala mo ka ako napakami makasibiyat ka makiro itu sehingga dilarang terlalu banyak tapi dibolehkan wadisa aja minato lima cede-cede matinja makitu kemudian seperti itu atau makaroba itu tapi dia nama di ketua matinja nasar iya tuh nasar dia tuh na cocok macu keluarga apa aja itu kalau lakai makaroba asal na lakai na pacu tuh bayi na si banana maka dapat ko ni piya pa ustaz tahu nga po makaroba ka si bamana makanja pa lebih makanja pa nasaba ipatung kaki ipa guru to nya nanaya ka nanaya di cuy dia panabale ka ipatama sana dia na marigaga nah ang kami nang kaguruta bone kali bone angka tausogi tapi tausogi seke tausogi tapi maka kadi lawe ko guruta makutana apa arwa isi bawah anang anak na pito ni si babay na tambah alena arwai si bawa na iya sa pinge pito mi tama jadi lo mo paguro tamakutana o ko to pandrite makutana nasa wadi ga yaro sa pilo pa sa pilo po na 5 kacomo nasa wadi ga yaro sa pilo po ko to makaroba arwa taw tama dai pula yung kustase makada na wadi masti pito mi ay ma dei na sa paka lete si makutano kustase lenge ina sinin na ustase pura na tanay dia ka palabay makramana pito bitaw gurut taman ni kalibone pa capurang lawan tanay binasang napa na sebelum makutano na podami man nasa macan ni nasa papa makutano ko ustaz silang imaje na kadiga palabay akadi gurut taga nasa meka makaroba ang kasapi wali mo ka raja makandre na tapi wadi ga arwa taw tama makadi gurut tawading wala ka gurut kalibone makarawading wa tapambagyo nasa wa
cocok nih karena palaba ini. Dan makanya guru jolo. Tapi ya lo sapimu matandre kah? Masuk ko mga katandre. Nasa muli ka mendre ko de mo checking. Nasa de, nasa i. Ali ko bende chidi mo checking imatu. Ibarat ko guru takalibo de kadai de muli mendre kimatu sapimu ko mondri asuri mondri. Apa matandre? Mulia nga pa bende chidi. Napa mo checking mo alay ade mendre ko sapimu. Tapanala kala na nasa wajah jadi pakiye taro na mali bende chidi. Jadi apa iya lo guru tanah satu pada sana sawo tahu sogi tapi masih sogi kan di jadi napa kau manilo napa na terima padahal situ kan na cocok ni lo maka da bembe cidi pak gandanya rua itu tahu oko sapi nge cidi bembe maka kami rencana na guru tapak ni saya kada na pole mana ni aja itu tanah ustaz na dia kata terima jadi nak kalau lagi ni guru tak kada bek je caranya tanah terima ternyata na terima pak maka dewa dia tu mulai menre sapi mu matu ko sori mondri apa iya tu sapi ngegele ya na tu matu isya ko sori mondri ya ko maraji sapi mu malampe tanru na sekka ema kaballo manyamat tu musak di menre kini waktu ko sori mondri macan ni wala kebanggaan mano me pak matandre rada sapi mu dari ka maceke ya jeli ngang ibembe nanti jading nalak kalana jadi guru hanya seperti itu tapi si Dohanda memang yaitu sapinya itu utama kemudian biasa yang pangewangi karoba tomate maka dewan di gaya karoba tomate dia na wading nang kataw makarobangi tomate na marusay magay iya tiyak karobangi sapi ni tapanya maka dewan di gaya karoba tomate dia na wading nang kataw may makarobangi tomadora kaya tu sapingin itu si babembe ya karobang tuh maka dia ko tau matewe melo ki makaroba untuk pahalana lo ko tau matewe wading dengan dua cara ia ko biasa yang kawasiatna ya sange wasiat pasam waktu na tuo maka dia ko pule mate-mate ko baje sanga dia na waktu akaroban na tako ang kamu masage na akaroban na ia ko ya karobang itu teh selamanya sampai pendapat Imam Asy-Syafi'i karena ada wasiat maka dia ko dikira wasiatna o ko dimono ang kataw panrita maka dia ko dia kana pasangangi dinalakto ang kataw maka dia iya kode nang kana pasangangi akarobangi tapi aja na asan na mupatama asan na tau tuwe mupatama asan tapi iya ro tau tuwe na niya kang iya ro apalan na karobana lo ko tomatewe karoba pasidak ka asan na tapahan iya kana metola iya ko asan na tau matewe langsung ipatama dinawat diala daging na mestiya bagaimana tapi narek ko asan na tau tuwe ipatama ini akan pahalana lo ko tau matewe wa dinala sepertiga tapahan maka dakan nak bagi telu sepertiga untuk tau makarobay kecuali dua karoba dinawat diala untuk tau makarobay karoba tinja siwa karoba tomati yang asan na tomati tama yang kedua sepertiga untuk pasidakah ayan ya diwaling-yalingi Pak Geree yalingi tau kasih pasidakah angka tau hadiah iya hadiah namo tanya salah wadito yaling namo tolotang taristeng wadi yaling karena hadiah wadito mate kalau saliwa kampung wadi kiri laju pandang yes jadi mak itu carana angka penting mau sampai kali harang nih Pak Geree tau pandita ya ulama Syafi'iyah harang nih Pak Geree malah bagian okoro Geree karobay kamu ibu imam dia wading malah bagian sembelihan apa kamu tahu bagian penyembelihan aja tamak kada talingi tawagerena tapi ia ko talingi dagi Pak Geree sebagai pasidakka di nama digaga apa hanya demi nawadi mancaji upah kada sa tahu maka datu tawagerena agar nabi saya jalin tawagere uluna aja iya ni ko makadaki alingi pasidakka Pak Geree namo apan nasiwali nelo talingi jadi to tapahan nih jadi jangan jadikan upah penyembelihan kurban aja tapancaji ada jadi istilahna makada gaji aja tapancaji gaji nih makada gaji na Mak Geree aja nggak boleh
Sitongan na ya tumagere, iya paling makanja. Ko ini asatan katamo ko to ini gere. Itu paling makanja. Aja na nakui magere ko sa pikaroba. Ini na gere. Madali ni itaw to. Ya kung kay puima makarami na bagong puima nanya gere sa pikku. Di naman higaga. Makanya nito ko to tamay makaroba gere apa itu sama rata-rata alin sa dinali naman to gere sa pinna. Alin naman to gere bembe na nabi alin naman to gere bembe na. Abu Bakar ngalin naman to gere, Usman ngalin naman to gere karobana. Maka tu kanja kiri gere. Kanja tapi ya kami tahu ki. Wah ya ada udah sare tu magere salah kami bacana ya lini puima. Nah lena gere lagi kama kau lo. Ya suruh menyasana. Tapi abdalnya ini gere. Demi itu nama di kota jantung sama gere karoba. Panapa kami cica najat tanah saudara nama rendah. Zaman-zamannya itu. Ada jadi itu perep-perep lah. Imangnya itu apa kira? Dia mangi kupu imang alina mana jama mana selesai. Dia nama digaga. Cuma kanjana ini gere binatang kurbata. Pelai ko bembe ini nah nama gampang mah bacana. Bismillahi Allahu Akbar. Itan di bawah ngero ke gasanna. Cuma iya tu ketomelo magere karoba makanjala ada ko sipulung itu tatame asanna. Sipulung ipatat tumanang. Nampai baca tu ini wajah tu wajah allazi fatara samawati wal ardi langsung dibaca tu doa kita itu. Jadi baca Allahu Akbar kabira langsung ini wajah tu wajah allazi fatara samawati wal ardi. Jadi itu dibaca. Nareko tatomi napaki ni laut ia ko napalenda ni Pak Gere sitongan nakasuna na maki. Ia tu bangkung melo ipake Mak Gere yalay. Itaro ko yawana alonna sa ping melo igere. Itu sunnahnya. Palinna iyo ko yawana alonna sa pingi. Napay 10 iya ko mapalay takaraway sa pingin na mapala, di na marigaga ta bolo-bolo waichi di na macakke supaya di na padili watan na tayo mato kunandre. Apa iya to gagay ko mapalay watakali na po ito ampay manu biasa kay tiko ilan lumanan mi. Di na pare di manu tama ko ko biasa manu ilan lumanan na pa itik ko sigal mal sigal lumanan pala lumanan macam diyan ni. Na paratikang mapala mo pi juku na nagere na to naman dari mapadiwat tataw Ayaw ko na richai macakke juku na pay gere ede. Makito iya na tinakana tamatay jeneki deni jeneki lagi ricai na macakke juku aja na padiri watana tawe situngan na parentano koro i ko mak jenne ko me ko mak gere pami kato to manu na jeneki na lena de na jenne makanya makarami tu kurang ni kamu jeneki betul na kurang ko mak jenne melo mak gere makanya tu ko mak jenne kemudian nah kayak tinggal lagi dia nama dia lem bagian imangnya maka ada tawagere aja tapi aku memiliki maling pasidak kada dia mereka angka tu biasa maka ada tawana pangapai angka tu dia tawana pangapai ayah sa pangapa alena lalle alena pasar sarangi ka bagian na aja iya ko meloki makanja bagian apa ko iya ko lagga ipan na sa belakana sa pingi langsung kate seisana langsung tabagi pitu memen ni tabagi pitu memen ni ro dagipan na sa belakanange ro lega si matu panas sebelah kiri bagi pitu si dagina napa ta pasiruntu ya ron naro pitu to kemudian lega juku hasna ta bagi pitu napa si tatala lega pokok nama kumana ro atena bagi pitu bawa na bagi pitu gempa na bagi pitu ta bagi pitu manang jadi rotasi dia tahu sininna daginna sapingnya sempurna angka mana nala Yopi di biasa koto makaroba laisa semami dagingnya napa pasipulung napa timbang maka ada 70 kilo berarti tak 10 tak angkara tau masangi daging panah angkara masangi daging hasna makiro tapahani mamu lagi tu bapak di ulu panitia sejama-jama awatan aja dari di ustaz iya ko suku na makiro pak ina tu nakara gerit-gerit tak sapi suku kamamu gere na daging kek pamala tapahani ka itu kalau mau sempurna atena bagi pitui la ira-ira alusina ira pitui bawa na bagi pitu na maka gampang aja na yaro tau masa sema bagi ang kecil do poro khusus na ira ni juku na bagi pitui na pasin raja raja makoro napa na bagi pitu napa iya ko purai pa aja ta sure te jeloi aja ta sure maka dalaw nung wale nung de o kiki kertasa nomor si dilatu pitu tapak ganna italu kang kato bukun na matu yaro bukun na pasali si bajuku ni bagi pitu toy iya na romatu ro kaya ko bagi pitu aja tu ang kamala tu ang kamala aluluna mako tu jadi ko malay utu de na lulu ya tu mako ri bagi pitu ro buku ro suwe bagi pitu to ajulakkan na bagi pitu to sa pingi mako ro bagi pitu manang ko pura ni ro talengi kartasa to ki
angka 1 latu pitu na patatempel ako dagingnya pitu kelompok napatapatamo ko kaceta ko cagi nalay nomor 3 kadang ko dagingnya dia na tu na jalo makadadu ko ya iya paangkat tu tak mata na sama lisa-lisa iya itu makiro jadi dia nagaga mapangiwa ko makitu menyamang dikontrol. Kalau di pesantren Talawe itu seperti itu saya kan biasa rosiat tahu ya di Upakoro. Sekarang saya di Kulo Upakoro biasa ko takarua saping menyamang apa angka baraka ya walau ko guruta biasa na micu lima kuy guruta sinuro ko giran na panapodanga makariya ko makaroba itay na ko bagi dagingnya na moto si sala dito na si sala si tanga kilo tanana iya ro kalau sase ilang palin na ilang bagi pito ima ko to nga pa namo si sala dito na dapi si tanga kilo kung kapali si sala iya ro baraka na guruta di bisa giro pagkarapi ko charana na baraka na miro biasa batu na pace napa bagya na kana pa iya ko alin na makoro na micu lima ko na pagkada ano nih dan ternyata selamanya saya pakai itu kok madagata kena hajaban na mutimbang yung pada mana mau tuh tanah begitu karena mungkin juga karena terbiasa terbiasa jadi itu sampai tomak bagi pakiro ia tuh dagi karobai wadi maban lupa untuk tawata nama mo si tahu dito na marigaga untuk tawata iya ni kung tawe tak bagiangi istilahnya untuk sedekah tak bagiangi jadi magampa tuh pak misalnya maka 3 kilo 10 kilo atau serala kilo tanah na karobai di bagian dagi karobai tala ni 3 kilo ya komeki ama 2 kilo si tengah talah iya naro tanasu tandre si bakal luar gata namu meki pijay taton ro si tau dia na marigaga yo punya seperti ka 3 kilo mati ya naro pas sedekah yang kasih 3 kilo ya naro hadiah makiro jadi untuk tawata namu mon rogan ka tau tema dia na marigaga angka ni tau makutana maka dia garo karobae wat di gamak beni makutana ko tau pandita angka tau dici guru tanah saya na tau makala ada seke maka guru tadi nawat ding dia nawat dinali batalung asoe pa aja maseke apa na bagian ni yana tu ampai dia nawat di monro dagingnya na rekok itu kampung cedela dan itu makaroba biarkan bagikan semua ia tu karoba aja tak bagian manasui tak bagian mamatai disunnahkan kata tu makan anasui napa mau bagian sila ada siatu matuk nasi pak gamina mau patu mai kau kosona ia sunnana ya bagian mamatai tawana memang angkong kamu nasu untuk bagianmu bawa to di mana suwe tapi bagianmu nang kapasidak kamu double tapahan maka dah siaga to yale iri mani bawang pak ajak kama maka daki 10 siratu tau talik na talapak kami kace dek maka itu matu teh macigok to yanu maleng ada si japu-japu itu iri mani non royaro dia mariga kemudian nasunnakan ni nabita ya kotama ni ulas sulhijjah na tomelo makaroba aja tak toba aja to tak kelu jadi akal lu memang ni sebelum tamu ulas sulhijjah ko sulkada inadapi ni 28 sulkada atau Jumat terakhir bulan sulkada akal lu memang ni ano ini tuh madang lupa pan rasa cepi gitu so malampe ina de ni kalua kato makalelean tapi dia nawaji sunnami angkatay makadahatannya ya ro na masuk iya deh nawat di kalu iya lo olok-olok melo ya karobang dia nawat di tokba dito nawat di kalu tapi ako ya makadaka ang kagata tokba kan ko sapi daga to itu jadi ang kagata kalu iya ko domba cocok ni kan kabulu-bulu na to nalatay waju-waju jadi ya kero dengan na magay na natengi nabita tumakkalu na to tumatokba makadaya tu lanrolemu kamu kung si bawa mu melo ini tau makaroba nanti jisasi yaro hikmana taruh ni gon relo malapa iya karoba pa makre sunnah ubiyah biasanya sunnah ubiyah sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha tapi sekali lagi ternyata wadi itu sunnah ni tapi makiran na ya kung kata mampu makaroba na din nakaroba kali nabi taatan nila masigi aja na nadape itu ini mani maka dia kong katau mak bereka ada makwe mereka pak boting nuremu ya kode mu lo matu botin na nuremu aja mpe jai bola aku mate maka dawa maka lelan na tawon lina tawi makwe ro bicara na ya rona ya nang katau mampu makaroba na din nakaroba surobanya aja na nadape bola ko Allah taala makwe ro bicara na unro na cacana na bitta aude nakaroba ko mampu na kaya na tayo sa mampu ya sangi mampu ganna dina na pake makamaja untuk karoba na ang kamo panabalancah
Kapahan itu? Maka dapat ko niya pa ustas ko, de panitarima gaji na dati, betul na? Iya ko de patatarima gaji ta, na di gagadi, tawad dingin minrang. Apa ko gaji mo? Kan manasan ka gaji ta to? Yo po ni makada, taroy pura pinatosapa-sapa, dali aja na. Aja na makaroba. Yo po ko manasan ka gaji mo makada, nang kagaji tajang. Tapi ya matu karoba ka tanggal baru mo to. Tanggal arya, ternyata akhir bulan. Pak Yeje itu pokok pegawai, ya biasa na dati ni tanggal 20 sera, ay panadoy man itu dari nali. Pak berapa di ulu. Nawa-nawa nih jadi iya ko meloki, tapi enggak tahu maku ya, mapasi puluh-puluh. Tapi cica sulam, angka istilah arisa karoba ya. Angka to pakai itu arisa karoba. Tak 200 sak busulam. Maka dari manta sapi, iya ko angka tahu. Pendapat ni manta sapi. Iya nangka tahu. Mapasipulong untuk melo makarobangi na de panatamo ulah karoba nakada nataro memang yaro sebagai umat kada setiap bulan na wajah seko maka itu termasuk kurban nasab tamay tinja ya tu pangya berarti dia nawat dinandre dagi karobana ya to mero dagi karobana dia nawat dinandre ya ku yaro tahu yang balik tahu ku namu yaro saping ngepi itu tahu to nang kata korona si bawa tama deto nani ro nang kamalengi kada kamu dari mana ngiko dagi mo pamatinja ko wale ko daging dia na balikan andre na yaro batan yang itu na atau ya bagian yaro dagingnya nak tinja eleng itu na bawe lo bolana na nasui na takoloki matamu ko bolana na pandre dia na balikan iya minasala ko makadaki bawa nila bola mo munasi mati ko mandre ya itu masalah itu paham salah itu jadi aja tak jancung lagi jadi aku tinjaro nak mesti serahkan semua angkat itu pandita maka dah ia tu sapinge ia ko yalli isaliwan na ulak karoba yalli isaliwan na bulan Zulhijjah maka dah meka makarobangi maka termasuk nasab hega waktu yalli okopi Zulhijjah wah marajiraji ko yabi pakai apa madari makalasi pak balu sapinge iya nama cale masobi kan kata pak mali saping na pawakai maka da nalineman ni ko pura laba di sulhaji mali saping napa kampiran nasa maraja mati pakai makaroba iya ko menurut sebagian ulama Syafi'i mengatakan itu nasab apa mualimi untuk makaroba itu kare mereka tidak kenal ala kuye tapi angka tahu pandai tanah sade kan niato tinja bangsa na roh idi manike kami tolah ka mega molala to iya ko makadatannya na tinja iya kene siru kami sa paka mana ni makada tinja di gatu lalalen na tapi angka makadatannya tinja bangsa na roh minasan nami makadami akaroba matu tapi ko man sabi nasa tinja ya to apa muli saliwan na ulah karoba na makadami ka makaroba nang kagagat pura mo ano makadami ka makaroba maci tinja ya to karmasyo ro na makamajay ulang-ulang tinja to apa isaliwan na hamon makiro di manito kami kamu pendapat pa iya tu kuci di pendapat macikan itu lalang itolah yung ko kumegay di makada iya na ya me wala man itu di mani kemudian aja na cacat iya de nawa dia karubang si wali ni kadukum na polo tanruk na atau gasisan butay kemudian kepang kemudian madokolada maka kaya dia asam madoko pa ustaz apa kato madoko maka de gurut maka jing ukuran itu madoko apa angka kampo pa makumeto miro ukuran sapi kunto miro raja na maka de to padite de makuye iya ko 10 tahu na arwani maka de madoko dua di maka de macomo madoko itu betul kan napai titi gagay nah niya kumega ni bicari maka de madoko itu nak kada apa tanga-tangar nih aja na cadi di mulam kita sapi maka da mager na sai madoko-doko ganti dito na madoko lada ya nak kada madoko ya tuh matan ramato tu sapi ko madoko pada kumatku ibulun na tujun na bukun na sabak balula misi babu ku siruntu itu tanran ya nasak-nasak dama na bukulak na matan rama na mak jure-jure buka rusuna na palyawar na bulun na tujun na buka rusuna tujun na bukwe palawangan nami bak bukwe leo manas sabalina madoko yun iya ko butay pa ustaz iya ko butay din na wading iya ko maputo di matana din na marigaga pagka to sapi din na buta nakan nami katarat na din na marigaga
Ya kumakadagan ni tanre sa tinga ko butay, magampang. Yan ang kamatan na mapute, lalo pula mundiki. Lokoro tujun na, matan na mapute, napaki masemeng. Ya kok kada ima ko berarti butay ya. Itu. Jadi apa dia naitay. Lolo kila ko napa makan. Iya kok kada ulu na mako berarti sabi butay ya. Iya ko dia nakeda mama ko ode na buta. Itu makiro yari tandrai lo apa biasa na pak guru ta nyareng maka dai te de na buta nasa na maputi jero matane nasa de na buta maka guru ta jolo lawisa ti ya nyareng ko butay madape mi guru ta napa makalulo ko si dape na ro napa maka perlu pa ulo na nyareng maka nasa ibu te nyarem mo da nakatara da nasa na tasela bikin de na buta. Pulok ko narogare na sa matanda di na maputi masem lolo masem tanam ako ba ni matanda yan nakado ulo na buta yato yan na rosya ro na baguro ta kaya ko tanray sa birang sa pilay pada hukum na wag di pake makaroba jadi aja tak ada satu lain deh umur sa birang sama hukumnya bembelai birang sama hukumnya tidak ada bedanya. Iya minareko khawatir kalimat tampu itu jadi masalah. Maka daweng kakama anak nana dinulisan ya ketisang na kalimat tampu itagerei maka itu tidak boleh dan janin yang ada di dalam perut itu haram. Tapi ya kode pisang maka kalimat tampu na takko tagerei na pura menigere bisa na pangka anak na ilalang maka anaknya janinnya itu halal dimakan. Hanya nah sebab makanya dia mengikut ke induknya. Tapi dia mulai sare tahu biasa. Itu apa ya tuh sampingnya ko iya nama mati induk nama titi anak ni lalang. Iya itu makanya mugere iya anak induk na macu tu anak tak gere itu. Makiro. Tapi ya ko bisa memang makanya matampu haram wanda. Itu tuh penting kita tahu tentang masalah ko sapi bira ko makanya tandrai pak. Kemudian angka yang pengewangi ia purai ica si bawa sope edak do cilina si bawa itak do ingat nah kan kesapi itak do tok kai goro ingat nah angka makada dengan sapi dia mari gaga sope do cilina dia na cacat ia tuh malomi itu lay stempel cana dia tuh na cacat itak do dia tuh na cacat karena hanya untuk menjinakkan. Iya nih kepura irasa, wah itu jadi masalah. Pak maka dia cacat ya tuh Pak mulang dai betul sana. Atau si wali nih ada ngadu. Si bakal hukum nalak si wali. Nah itu jadi masalah. Tapi angkat tahu pandri tanah sade, sope do cilinna, sabdo unakna, cacak mana? Apa ada nak kau tu sempurna? Sabdo banyak ada suku ada sabdo ada. Cacak itu balik ke sabdo unakna. Itu ya tu ya patuli. Iya ko ang kamo pasapi dia na purata do dia na sope do cilina dia na ruta pake kung kamo pa dia ko takko de gaga dia na di pake sabab ang kamo palabay makita gaman ito jadi agam pangan nang ilang pulangi supaya dia nak ada jipat ko makoy maka dapat kan pala ipano ipole ote na takko lupa na kedo aja na kepang dia na marigaga tidak masalah. Itu pepamakiro mapat diri dia lupa no apa melo dia itu sampai ya komeki amang aso karwana ta bawa sapinge tasirete bawai atau yang minna maka dari bawang sapinge ko matu kan ni pamnya karuba ko baje ang kami masalah maka dapat kan ka satu lepo na dari runtuk naliwan hari tasri na pay runtuk itu kamera ni sakira ni takut lepo pa sila ada kasapa din la runtuk sisan na runtuk capunya hari kurban. Nanti kami 3 hari tasri. Di mana suri purana maka lo batai di purana malam patana pairintu angkat tau pandri ta maka dere pak pura menyanyiakan. Masih sah dihukumi. Nasa malapang mintain kami akan sana. Tapi angka maka wade nalaliwan niya atas sana menyanyiakan dia apa bulan. Makiro. Jadi itu ya dia nalapak sapita sama anaki. itu sampai bahaya tuh ya tuh. Jadi memang itu yang penting saya sampaikan. Maka ini tentang masalah kurban. Jadi tinggalnya aja tak toba, aja tak telu. Sini na buru-buru aja tak telu tamu di Zulhijjah, 1 Zulhijjah, kemudian mau berkurban. Kemudian angkat tu umrah makan jala ada umrah di ladong.
naret ko na palina ni piso na imangi kahit Pak Gere kan kecarana tu ya ko tamay nagpasa no lo inang paigere dini palaba mas sunit tegere masija pas tama dia may mabau daging na to dia nak bau daging itu nabo dombe dia nak tama mo nyawa no lo itagere dia telah pesan ni mas sunat tagere dia tu nak bau tapi kapan mas sui nagpasa na napatagere mabau tu masarap tu dagingnya iya ko agak-agak igere gat talayase itu malunra tu nandre tahu iya ko nasorono itu dia na malunra apa iya tulo kolo ko isorono ipacapuran na berarti mupang itu namate bangsa namanu tacuban garete si kumagere ki dia na layawa pang pacapuran na mupang itu namate dia tagat talayase pacapuran na lengan itu namate dia na lengan na panabampale na makuha ko may mate malunra dagin itu yan na to nakadataw pandrite nugere agay itu kaya mana merok aguran na kumita sa upay nakarajan dire kadua aja na puloy na pasa pakawang ililamo aja na makando ya kumanulog kumanulay makando daging na pakawang ililamo dito na makando ya ko dito na puloy na pasa din na masija mawari to ya kumupatan nang ya yung tangolok pila marupa kumagere ko itu kamana to jadi kumana itu tapandrite makanya kung sorono ipamulan na mugat tamen ri pacapuran na mujere kadua asan na apa tani yang malah pak buka malah pak tutup istilah-istilah mana nya tapi angka hikmana ya ko kawang ililay dia sila ada makumre mak bisa pan apa dia namanya mak itu lama na dia namanya gatu lama na ko kawang ililay ko pamagere kamana tuh kedon na pak ya ko napasa tenangi rada inapasa na tamu itu kan makanya mendari tes itu ya ko tamai batama tidi ko masuk pasu itu inapasa menyala sia curan maka da tamani gatan ni makanya ko piso tapake magire memang nama tarangnya tasuloy masigi panitia masigi malipiso no malipiso Pak Gere ingkatu balu may kabasana FD lebih 1 juta ingkatu tu bahasanya Damaskus 3 juta lebih lina tapi aja na ya 3 juta pa Damaskus itu bahaya karena ka mabulok darano lo kulo biasa pigian na sabak lapisan baja 20 baja ipasipulun nanti di bangku itu makanya tahan tapi masuli na sabak biasa lengkap dengan puluh aksesoris tanduk banuna tanduk panguluna ya punya kemakanja yang model Jerman langsung dolar K1110 isi bawah Etnik atau Tramontina ya ke Tramontina tuh berhasil gang katalupulo sapi tagire di patasay ya patatay mo pakai rode perang kawasay Etnik Jerman menurut tak aja malik tidak biasa ro maliang enggak suruh maliang apa sana online lebih 1 juta tapi ya kota pakai ya ko macak himagere cica minta gatang demeto na rewa kadua pa ya kota parapa itagat kanima ko langsung na dapi dukun na ilalong ayah ko atis sulayaka maka nampak corek maka langsung tujuh lebih tajam daripada silet panjangnya itu seperti ini 25 cm ke 30 cm yang itu tuh pakai rakyat magari unta lalu mau keluar na papu na selesai itu iya yo pudi biasa madali sigari gisya dahil na melo besalala ron to ima magari yo bang na pakai nagiri na charap na dipere ko makunala sa chidi na besi dako ay mara dipay apa ya di bangku tatanya bangku terak miyaki dua bangku dari gaya kibo bangku tanya besi bangku yo punya dolar K1110 bangku memeto pole pabare lai patarani manina pai parewai jadi bangku meto na kibwa jadi dena pamole darah nah sebab zero karbon maku meto serek memeto ya ko sirum tu dagingnya serek ya ku ya tu dik pak serek ya ni tandra maku na igat tapapadam itu burak lo kayak gede serek memeto karena malakat ke daging maka tarang jadi talyang mata di masigi na tapake iya ko tasel le imang ipalit si bangku ngelokor imang baru atas inventaris masjid apa ya ko pu imam melo mali na pasida ka Pak Gere ni ay 5 taon din alganna wakil ya kira ya na pangulungan ni pamagi-magi na pabarakay ko Allah taala akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.